Nia TV ya Captain Smart Ghana Twin Jonas sa papa we me na sa papa Captain Smart ono so nyame wiye bremu nyame adane de bi mu ka nyame asem se ne nipa be sachira konkwadiem de bi Captain Smart de o ka Ghana ha se ne be ya youth aye wo mu ye ho beto na maamefo adwadifo ho beto mu no se wo bo abampanifo achie ni na ne enti sa abre Smart na ni abre wo Nua TV asabre o fire Akuffo Addo ne na mamufo na no pe na ano odin papa Winneba youthfo ani abre papa na Captain Smart je odin ne ho agim ni nyina kire se forest eda ho a ye ka se aboa kire time so a ye bo wuram ne yakọ pesa otwina na ben tintinte na kire afahye no nananom agye atoma na afahye no be koso pepepe no Akuffo Addo akofa enkrofo afia brochire se aton sa ho ton sa ho no ama mu so mbetu gold awo mu na enche obekwa akotre fenti wo boa no na kire se odi kromfo no abro a sesi a Captain Smart kire mo se Akuffo Addo wo ye bonia ye ni papa wo ye mamboyefo papa na sabe nyame ama wo ba akoko kama sei wo da wa chimponi na umbu Ghana my poto sei oba kama de we chimpo na Ghana fo ebre sei na enye sabi Rebecca Akuffo Addo sanka na nim ko ye tuntum dia anka sabre de Ghana ye nyina ye de ja atuye mu asabre ye nyina ya se ahye dwerebe mi so yenko captain ho enko fire emra sisia o se aban we mu omo nwen sa aban ya Akuffo Addo da no wo mo nwen wo mo nyina obie ni wo den wo nwen menam katro wo nwen adia nyansade a kendifo yo adia ye nimdie adia kendifo yo adia ema oman ya kono a kendifo yo adia ma oman hu ye nika kendifo yo aban we mu nipa wo nim yo nti hwan na mo man we dey sa we akrofo one we first lady esesa Akuffo Addo hwet maami we ya nimu a otugu Ghana komrika ma Ghana yeye oba fefefe se wuda na odawachi se hunu nko asa na se maami we ho nya fede angren ke yewu o ajeta me ka bibia Rebecca ho ofemponi nyame onye mfom so oda ajeta se Rebecca nim te se kato bi do nyame ke so ebe no meko Rebecca ho ofemponi COVID ba ye yesi finance minister en oforiata ta akani kato sa wo ye kan a what you say to be side din Kennedy mfe bi ntom bada wani because the beginning no first three letters na ken no ajeta ekre abomu asai wo mention na ka cho wo ye ken a abomu aye den asai ajeta moto nkwase din wo krom ha saa ti nipa din nkwase asem kura ye hu because ni din eni ade na asai ne se ken chesa abomu asai eti se hoho akosra mention akosra ohina na so wo ye hoho wudini a esi ye ma ne ken apesi chesa apesi na ye ma abode but abomu na ye de bra wo no sei wo de ken ahwe ho ye The king of morning shows. Tunkwase din sa kwabrani din kwase asema yentimi nka because ne din ye nkwase din bre na ye say baby a ye kokokire wansane ba no ye de ama say ye nkoye galamsey wo ho Adwefi. Ghana for ye kire wotum na anya me de ye say baby a Winneba fo kokire wansane aboa ne ba no Ghana abanya semra se ma obi nkokwayem enkokum kusie nkokum otwe nkokum akrante na se wukuna sa time no omonyem enti ye beche watum na mom no aban tibo konso abanya bodamfo ehunu nyansa se meme di tuo kokum ba ko pema minkuno na mom o se yem first excavator nkwasem na mom mo awobu ina We ye chimini. Does this make sense? The country me for we what when you so be aware. This doesn't make sense one bit. I didn't say you could lithium. Yeah, could lithium. ojai Ewo forest na. Winneba for kwakire aboa wo mu no. Enti yenjai aboa kiro. Ye mechi aboa no me bedroom. Me bedroom wansane wo ho. Media general ha. Oba wo se kwaya wo media general wansane wo. Enti abai we sa abai we ya nko position me do nyame wo be no meko se ti. nti hwan na mo man we dey sa Enti nyansa be na wo mu. Listen to the Ye go school no ye try festival. ojai The importance of festival. Ye try
Culture. What is culture? Culture is the way a group of people live, the way they eat, the way they work, the way what they wear, the festival they have. They say Akuffo do etu ahwe nyame ani maka kire futu for say. Afenyo Markins we do yame wan careful be lose seat no. O patronate to. Wan careful kitwe we will help you to lose the seat. Afenyo, we will help you to lose that seat because sa wo ho na na do betumi aye de opeso oye. Sa wo that ho MPP de sa kwaye no be ma ye tu lithium na ye gu a futu festival afasha akono enti Afenyo one for nancy former I swear on the last drop of my blood I will help you to lose that seat. If the party that work kakraka we je Akuffo the next person who need me pa I save his life is Nanado bisan say then for no so why they save you no ku when the president me am save Akuffo do pa me am save you no me kuta ni so 3 years me pa come the poison to ye wie nti a futu forest na ye chi aboa wo mu no ye the forest na ya man license yen koye dey yen ko dwiri forest ni ntungu na yen dey yen tu lithium really bibini au bibini Ghana mebuna mu afutu get out to the streets again me mo ye demonstration bi amoma me date meba meburu ne se won tiase a ye se akɔkye won akogum enti mabobo badama na se madwen na yen what is wrong with that as people forest enti mo bra futufu asa bra o musu Akuffo do ba den why we futu me ne kwa me na aidan me Winneba me ne kwa me na aidan na komo de ne radio peace waterworks soro ho gwen na me ko ho na me pese be mo bia be hu se minim je Akuffo gwen Winneba me catch all den ko ho na ko bisa radio peace Captain Smart o kase nim na afidi o se cash akom afa no enu ti na wo so obomo ogumbe Captain Smart o kire hu a o se Winneba youth so mo okotokro do sekan a omontwen so omo dogs omo release omo se omo wo jata omo release omo na ehwo na Captain Smart obo Afenyo Markin ebusuya ni video bi a we a speech a wori abetuga about this Winneba forest bruhaha ekoso no na Captain Smart ebusuya se cash odonyankopon kwan bi obafa so ma NPP ene Afenyo Markin ombeko position no Ghana no ye beji esi ho me kan bibia untimi stop here ba Winneba pa se konti ba monfa wo jata wo fi abie no wo kraman wo fi abie no ye makwan no bia ansay the forest aka e wo Winneba because say sa forest no expand through a futu agona ani gomua ye mpene no bia ansay sa forest no me da se biem se oje bretwa me akuantwa nam de ensembe so makra